Spoileri unapred. Radnja filma smeštena je u 1172. godinu. Sadašnje severozapadne kineske provincije su se nekada zvale Tangutsko kraljevstvo, kojim je vladala istoimena dinastija. Živelo je nekoliko mongolskih plemena predvođenih njihovim vođama zvanim Kanovi. Rivalstvo između plemena i glad za moći u njima izazvali su nekoliko svađa, bitaka i smrti. U svetu Mongola nema pravila i očajnički je potreban vrhovni kan da vodi i ujedinjuje narod. Iesuge je kan malog plemena na zapadu. Na početku filma, on putuje sa svojim muškarcima i 9-godišnjim sinom Temuinom da traži ženu za dete. Noću se zaustavljaju kod plemena prijatelja da se odmore. Temuin je zauzet čuvanjem konja kada mu prilazi devojka po imenu Borte i pita ga kako se zove. Temuin se predstavlja i govori joj svrhu putovanja. Saznavši da traži mladu, Borte samouvereno tvrdi da treba da je oženi. Temuin otac želi da dovede kući mladu iz jačeg plemena zbog politike, ali na ponovni zahtev njegovog sina, Iesuge mu dozvoljava da umjesto toga izabere nekoga iz plemena prijatelja. Pre nego što odabere devojku, Temuin je zamoljen da potraži onu sa jakim nogama, jer samo devojka sa jakim nogama može usrećiti svog muškarca. Temuin radi kako je rečeno i bira Bortea. Njihov brak je zvaničan, ali oni mogu biti zajedno tek nakon 5 godina. Pre odlaska, Temuin obećava da će se uskoro vratiti i daje Borteu ogrlicu kao poklon za pamćenje. Na povratku u svoje selo, Iesuge i muškarci se odmaraju u blizini gostionice. Oprezni su jer nekoliko metara dalje sedi vođa suparničkog plemena sa svojim ljudima. Iznenada, suparnički kan šalje svoje ljude sa činijom mleka u znak mira. Da bi uzvratio gest, Iesuge također šalje nazad činiju soka. Desugeva desna ruka predlaže da pusti slugi da prvo popije mleko jer ne mogu da veruju svojim neprijateljima. Ali Iesuge ne želi da izgubi priliku da sklopi mir zbog sumnje. On pije činiju čisto kao i drugi kan. Nešto kasnije, nastavljaju put, ali nakon nekoliko minuta, Iesuge počinju da bole grudi, pada s konja i umire. Jasno je da su protivnici iskoristili njegovu dobrotu i otrovali ga. Jadni Temuin odlazi svom ocu, ali njegove sledbenike nije bilo briga. Tradicija je da narod sledi samo jakog vođu. Sada kada je njihov vođa mrtav, njihova glavna briga je da pronađu novog kana, a ne da osvete starog. U sledećoj sceni, Temuin i njegova majka prisustvuju Iesugejevoj sahrani. Iesuge je posjedovao mnogo stoke i kuća koje je preuzeo njegova desna ruka Targutaj. Temuinova majka ga proklinje i tvrdi da će ga njen sin jednog dana ubiti. Targutaj shvata da je to istina i postavlja svoju misiju da ubije Temuina. Međutim, oni mu mere visinu koja ne dopire do gornjeg dela točka kola. Prema predanju, Mongoli ne ubijaju dete zbog čega je Temuinov život spašen. Ali Targutaj obećava da će se vratiti sledeće zime kada Temuin bude bio veći. Kada dođe zima, Temuin nema gde da se sakrije. Seća se da mu je otac pričao o demonu Tengriju koji će mu pomoći u nevolji. Otuda odlazi na Svetu goru da poseti sveto mesto, ali na putu slučajno pada u zaleđeno jezero i zamalo ne umire. Spašava ga dečak njegovih godina po imenu Jamukha. On i njegov mlađi brat dovode Temuina u svoju kuću i daju mu hranu. Temuin je zahvalan braći što su mu spasili život. Nudi se da bude Jamuhin brat po krvi. Oni mešaju svoju krv u činiji mleka i piju je da dokažu svoju vernost jedni drugima. Sledećeg jutra suočeni su sa Targutajem i njegovim ljudima koji još uvek traže Temudžina da ga ubiju. Otimaju ga i vraćaju u pleme. Ali na sreću po Temuina, njegova visina nije mnogo porasla od posljednjeg puta, pa ga moraju držati u zatočeništvu dok ne poraste. Ljubazni starac ga svakodnevno hrani i pomaže mu oko povreda. Nekoliko dana kasnije, ponovo su mu izmerili visinu, ali još uvek nije narasla. Odjednom počinje da pada kiša i svi uđu u svoje kuće. Starac koristi ovu priliku da oslobodi Temuina. Klinac trči što duže može sa drvenim avionom koji mu je još zaglavio oko vrata. Odlazi u planine i moli se demonu Tengriju za pomoć. Temuin vidi belog vuka pored Božjeg spomenika i nekoliko sekundi kasnije, drveni plan je nekim čudom slomljen. Scena se menja u 1186. Temuin je odrastao u odraslu osobu, ali je još uvek u bekstvu od Targutaja i njegovih ljudi. Posle višegodišnje potrage, uspeli su da ga uhvate i zaključaju u sličan drveni avion. Ovog puta, on je dovoljno porastao da odgovara referentnoj visini, tako da su šanse za njegov opstanak male. Targutaj želi da ga vidi kako moli za život, ali Temuin, budući da je ponosan čovek, odbija to da učini. Kao rezultat toga, Targutaj odlučuje da ga muči polako umesto da ga ubije u trenutku. Starac koji je godinama pomogao Temudžinu hrani ga i sada Temudžina da mu poštedi život kada se vrati da bi osvetio tretman koji ima. Kada padne mrak, Targutaj dolazi sam do Temuina i ruga mu se. Pošto su svi zauzeti, Temuin koristi priliku da napadne protivnika i ubije ga tako što ga više puta udara. Posle toga beži iz sela i ponovo je na sigurno. Temuin je spreman da vrati svoje pleme i bude kan,
ali prvo mora da dovede svoju nevestu kući. Prvi put od svoje 9. godine odlazi u pleme svog tasta. Borte je odrasla i postala snažna i lepa žena. Ona otkriva da ga je čekala od kada ga je posljednji put videla. Temuin dobija kaput kao miraz i sa sobom dovodi Borte. Njih dvoje posle nekoliko godina odlaze kod njegove majke i sestre. Dočekuje svesrdno. Sljedećih mjesec dana žive životom svojih snova. Temuin i Borte se dublje zaljubljuju kao supružnici. Ali problem nastaje kada ih jednog dana napadne pleme Merkit. Davno, Temuinov otac je oteo njegovu majku iz plemena Khan od Merkita i da se osveti došao je da ukrade Borte od Temuina. Par pokušava da pobegne, ali Temuin je pogođen strelom, a Borte je kidnapovana kao žena suparničkog Kana. Kada Temuin ozdravi, zna da mora da vrati svoju ženu, ali ne može to da uradi sam. Otuda odlazi kod svog starog krvnog brata, kod Jamukhe. Jamukha je odrastao da postane Kan moćnog plemena. Pristaje da pomogne, ali tek nakon godinu dana jer je zauzet zadatkom. Godinu dana prođe u tren oka i njih dvoje su krenuli sa svojim trupama u napad na pleme Merkit, ubijaju sve svoje ljude i opljačkaju mesto pre nego što u jednoj od koliba pronađu trudnu Borte. Ubila je čoveka čije mrtvo telo leži pored nje. Temuin odmah tvrdi da je dete njegovo i uzima Borte nazad. Noću, trupe slave pobedu. Temuin je do sada uspeo da prikupi gomilu pratilaca. Traže od njega da distribuira opljačkanu stoku i za razliku od većine Kanova, Temuin zadržava samo 10% za sebe, a ostatak daje svojim trupama. On čak nudi više dobara porodici muškaraca koji su poginuli u bici. Dvojica Jamukhinih ljudi to vide i odlučuju da se pridruže Temudžinovom plemenu. Pošto je Mongolima dozvoljeno da biraju svoje Kanove, Džamuha ne može ništa da uradi povodom toga, ali evidentno je da on na to gleda kao na izdaju. U sljedećoj sceni, Temuinovi vojnici vide čoveka koji pokušava da im ukrade konje. Gone ga i slučajno ga ubiju. Ispostavilo se da je lopov bio niko drugi no Jamukhin mlađi brat. Nakon incidenta, Jamukha postavlja zadatak da ubije Temuina, zaboravljajući da je on brat po krvi. Sa drugim plemenom Temuin se udružuje i zna da njegov narod ne može da dobije bitku jer je brojčano nadjačan. Ipak, on ispraća žene i decu i tera muškarce da se svađaju svom snagom. Čak i nakon što je ubio nekoliko protivnika, Temuin je na kraju uhvaćen. Jamukha ga i dalje naziva bratom i poziva ga da moli za milost. Ne želi da ubije nekoga koji još ima snage i ponosa u sebi. Umjesto toga, pravi ga robom i prodaje ga brokerima. Temuin i preostali njegovi ljudi su naterani da pešače nekoliko milja preko pustinje da bi stigli do grada kojim vlada dinastija Tangut. Nakon toga se drže na otvorenom da ljudi proveravaju i kupuju kako žele. Jedan viši zvaničnik iz dinastije dolazi na pijacu i pokazuje interesovanje da kupi Temuin. Njegov monah savjetnik međutim vidi Temuina i može reći da on nije idealna osoba za porobljavanje. On misli da će Temuin biti kralj cele moćne dinastije. Kupac se samo smeje, izjavi i ipak kupuje Temuina. Zatim se drži u kavezu kao nakaza koju ljudi mogu vidjeti i ismevati. Monah ga posjećuje svaki dan i moli za oproštaj. On sklapa pakt sa Temuinom da, ako potraži Borte, Temuin neće uništiti manastir kada dođe vreme. Dok je tražio Borte u pustinji, monah pada u nesvest i umire. Srećom, pronalazi ga Borte i prepoznaje ogrlicu koju ima kao onu koju je imala nekoliko godina. Ona saznaje da joj je muž još živ i odlazi u grad da ga potraži. Pošto je Temuin u potpunosti izložen ljudima, ne prođe mnogo vremena pre nego što ga pronađe. Iste noći, ona podmićuje čuvara i pomaže Temudžinu da pobegne. Iznenađen je kada vidi da mu je sin mnogo porastao i da Borte ima drugu ćerku. Nevoljno je morala da bude sa drugim muškarcem kako bi sastavila kraj s krajem i prehranila svoju decu. Temuin je voli još više zbog njenih žrtava i govori devojčici da je on njen otac. Četvoročlana porodica se vraća kući na selo i živi srećno mjesec dana. Deca vole svog oca i stalno se igraju sa njim. Onda jednog dana, Borte komentariše da su svi Mongoli isti, kradu, pljačkaju i ubijaju. Komentar je mali, ali ostavlja ogroman utisak na Temuina. Odlučuje da napusti svoju porodicu kako bi ujedinio što više plemena i stvorio pravila u svetu Mongola, čak i ako za to mora da pobije polovinu plemena. 3 osnovna pravila koja moraju da poštuju su: nikada ne ubijaj žene i decu, bori se sa neprijateljima do kraja i nikada ne izdaj svog kana. Scena prelazi na 1196. godinu. Kao što se Temuin zakleo, uspeo je da okupi vojsku Mongola na svojoj strani, ujedinivši nekoliko plemena i stvorivši svoje ogromno pleme. Jedina prepreka na njegovom putu da postane apsolutni car je Jamukha, koji također ima vojsku sledbenika iza sebe. Danas, 2 brata stoje na bojnom polju sa svojim trupama u konačnoj borbi.
počinju i Jamukha žurno šalje prvu grupu u borbu. Temuin je isplanirao ceo rat, dok je Jamukha spontan, što uzrokuje da mnogi od njegovih ljudi budu ubijeni. Posle sati duge i teške bitke, Temuin pobeđuje i zarobljava preživjele neprijateljske trupe, uključujući Jamukhu. Vojnici su primljeni kao Temuinovi sledbenici umjesto da budu ubijeni. Ovaj gest ih čini zahvalnim i odanim svom novom kanu. Starac koji mu je jednom pomogao da pobegne postaje savjetnik plemena. Sada, jedino što preostaje je da donese presudu za Jamukhu. Braća sede jedan sa drugim i pričaju o tome dokle su stigli u životu. Jamukha ponosno otkriva da bi ubio svog neprijatelja da je trenutno na Temuinovoj poziciji. Ovo dodatno dokazuje da on i Temuin nisu isti jer mu Temuin dozvoljava da pobegne. Iz poštovanja prema svom bratu i gužvi koji je napravio da stvori vojsku, Temuin mu oprašta i pušta ga. Tada vidimo da se Borte, sa oba njena deteta, ponovo ujedinila sa Temuinom i da živi s njim srećno. Na kraju, priča se da je 1206. godine Temuin je postavljen za kana svih Mongola po imenu Džingiskan. Kao što je obećao, zbrisao je celu dinastiju Tanguta i obnovio kraljevstvo, ali je napustio manastir kakav jeste na zahtev pokojnog monaha. U budućnosti je postao osnivač celokupnog mongolskog carstva, najvećeg teritorijalnog carstva u istoriji. Ako želite da podržite moj rad, ostavite like, subscribeujte se i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Ostavite vaše mišljenje u komentarima. Hvala vam na podršci, vidimo se u sljedećem videu.